Thank you. When you get this stuff? Oh, one more? I didn't see this. Thank you. The flowers. Kalkag pang buhok. Hi! Kalkag pang buhok ni Mother, oh. In the morning. Yeah, Mother's Day. Nag-look ka na dati. It's not you. Happy Mother's Day. Say Happy Mother's Day. Bakit Ezekiel mo? Happy Mother. What's mother? Okay, it's okay. Look at Ezekiel. Now, instead of next to you, a good Meron idea kalingawan. is to cross. Happy. Nope, you're next. Mickey Mouse. Mickey Mouse kay Ezekiel. Ay, and there's me. You like it, Ezekiel? Mickey Mouse pancake daw siya. Nasa sila yung mga balloons, guys. Happy Mother's Day na balloon. Na. It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's I love you very much. Oh, I love you very much. Thank you, Grandma Shelly. I love you. Oh, love you. It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and you're smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now. Na ako yung mga tanong. Pepper, tomato. Narigalo sa akong mga ugangan. May kuan. Muna ako ipang tanong-tanong. May kamatis. Kamatis namin siya guys, with pepper. Nagikan nga nagsidling dito sa Lahang Farm. So this one nabalik siya. Ilang gitukuran pero okay lang. Thank you very much. May kuan, may ugangan. Kung parents-in-law. Thank you very much. Mother's Day gift nila sa ako. Thank you. Oo. Turkish heirloom. Siya mga pangalan. Purple sweet pepper. I'm excited for that. Nindatan awon. Naaday purple na sweet pepper. Bighan kayo mga klase-klase. Thank you very much. Pepper po na pepper. So pepper lang. All tomato. Mura man niya akong ilang. Di pa pangtana kung saan akong kuan gusto itanong. So muna akong dagdag na sa akong garden. Thank you very much. And happy Mother's Day sa kanang mga magigiting na mga mother. So na ay pahabol nga Mother's Day gift guys. Nagikan sa among silingan, gihatag niya kay amahan kay gitabangan man siya. So Bath and Body Works. Kasi guys po, Trophy Delic.
Ano siya, ilang-ilang. Ako na siya nibasa. Ilang-ilang. Trophy Delic. Wala sa iyo doon ning bagong collection sa kuan Bath and Body Works. Ni siya humot nagamit na ako karon ako nag-video kay. Next po na ako sa gihatag sa among silingan kaamahan. Kay gitabangan lagi niya magkuan sa madali-dali man gud ang akong banagod pag nagtabang na sa among silingan. Ako say po na kuan. Kasi sulod pa niya og gift bag, sulod po niya sa bag sa Bath and Body. Madali-dali niya ang akong bana pag naitabang ang among silingan. So humot biya siya guys, okay ni guys, trophy delic na ilang-ilang. Tropical gud kaayo kay buwak. Ano bago ning collection sa Bath and Body ba? Bath and Body Works or ambot lang bitaw kay dili man kay ko hilig mag sorry mi ana except lang mag palit mi og kanang sabi na ako kanang double sabi na kanang pang andod kanang back bumps pambat ba pero talag sarap pud kaayo kay di lagi mi hilig mag muling-muling dali ra mag order og kanang mado-do ng mga tindahan sarap siya guys perfume di parfum mas kini perfume pud ni salamat ani klaro gyud baho pwede pagihatag lang yan gihatag. So, this one guys, una try na nina ako kato pag Mother's Day gamit dayon. Humot kay siya guys, humot. Shea butter. Shea butter. Tapos kini na ko isa ka perfume. Atong abrihan daw. Abrihan. Mama nagamit kini lang pang cream, kini wa pa nako gigamit. Ako ra pa nag-setting dahil siya kanuna kung ako daw ni video na lang. Para pa shout out sa among silingan na naghatag. Thank you very much. Sa kumbana. Thank you amahan sa imong kamaayo sa imong silingan di ako ang kuan sa pupo gibali din mahan gabri naman ni amahan tapos gibali guys siguro anak ba supposed to be ani ni siya anak na siya supposed to be so yan so guys uy nagliso nag-ukab si manang ito na siya klaro pa ang anino ni mother naka jersey ko may shout out sa akong kuan sa akong manghod nga naghatag ani iyang jersey pang basketball ang braso ni mas manang braso de Mercedes klaro kaayo ang dagway ni mother. What simas pa sa baho niya. Simas pa. Kahumot na tanas sa balay. Humot kayo siya guys. Kahumot niya. Humot kayo siya. Karon pa na ako na-try. Kini isa. Pag ganyan ako na-try. Kini dako nga perfume. Humot kayo siya guys. Try nyo. Maligya na. Not sponsor niya. Bath and Body Works. Trophy Delic. Collection. Pero humot siya guys. Try nyo. Kasuroy mo Bath and Body Works. Siya. Nasusil pang taklo, murag chapon. Asya, thank you very much silingan. Ug thank you amahan sa mga kamaayo sa silingan di. Ako nagsapupo sa hinatag. So yan lang guys, flex lang nako ang hinatag sa among silingan kay amahan. Humot ka siya ay, humot ka siya. Kadago pa sa rosas, taman ni amahan. Thank you amahan sa flowers, Mother's Day flowers. Tanggalan ni amahan sa iyang bouquet of flowers. Oh, so you just Mother's Day cakes. May pa Mother's Day. But person who's gonna eat this? The one who love cakes? Daddy, wag gonna eat that. Thank you, my love. Akong sweet na palangga. May pa Mother's Day pa ang pao cake. Oh, cake. Ano amahan sa vase. Diba po itong bulak. Thank you, my love. Sa Mother's Day. Kuan. Flowers and sweets. Okay, sweets. Calling back about an outage. Internet. Thank you, mga dito po sa flowers. Flowers. Flowers sa simbahan. Nakutik ang bulong. Yan. So ako naman nag-sukat-sukat. So muna nga itong new kuan ni amahan. Ano na siya? Air Max na 270. So muna akong gipili kay ganahan ko sa iyang color. Kung gisukat-sukat na dito. Hindi siya guys kigaan. Nakumpis siya sa tiil. So I love the color. Ano yung color guys? So Nike Air Max 270. See ya. Pretty. Ayan, bottom. Uy, marpil. Markulors kong marpil.
to. Ano siya? Kung nagitanggal ang iyang palaman. Okay. Muna nagabaling tuwad na ni pag butan kay suot naman ni mother. Pasuot ni father kay para kuan. Para daw sure na comfy. Oh, like jud ba nako. So I love the color. Ano siya? Thank you very much, husband. Ang akong spoiler nga Banabels. Ano siya? Ano yung likod. More siya may pagka-pink. Pero more na siya peach. Siya may pagka-pink. Peach. Yan ko siyang color kay nude. Nude color. Narapoy ka pang hambog. Nang hambog na po ng pobre. Ay, nako. Ano siya, guys? Hambog panagsa. Kaya palagsa na ani. Makakuan. Mahal-mahal gamay nga sapatos. Thank you for watching. Gunta, may kita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.